Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun syangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei naga jingmi gijing ujor ki babun bat ke jingmi ke jing sma wat na hagi surok ba naga jingdon jong gidukan bam ki bom syam lale bha hagi jeka pentut yum bat kiwe kir kompania nye gidukan bam ha silenter ke surok ba hagi benta ke sornong po haribai district bat ke por kum ke wei nagi benta ban pet permani ke jing khut jing suba hapo gidukan bam bat gidukan di jing bam kentup nadu gidukan red bat gidukan he Henin kesengi kata ha ke prantrik unailar arjar arpsan ki nongilam jong seng RBY DSO ha ke jingilam jong ba kerbok malai brio secretary ha ke jingel senran lang jong ki dikhot ke seng MPSO ha ke ba nagaliang ki nongilam seng gilas dang ban jurip ikdukan nadu ke senong saidan ter hadu ke senong paham rio ha bu jurip ki dukan bam bat gidukan di jing bam lala bagi don shibon ki jing duna bar ke jingle si le jabo bat le bom patiau ya kejabo ka bele se kani kan thau jing pang ye ki nong bam nong di kham tam ki bele si hapo kamera set jing sen nagaliang ki nong ilam seng kila labru ya ki katto kane ki dukan barjela ki bom syam ladon wat tang trading license ndai sai ki peniat ye ki dukan jongki bat ki don ru ki dukan ki badi ye ki jing bam ki bala palat ya ka terik bala tho hapo ki jing bam lane ki expiry date nagaliang ki nong ilam seng gila lej ban jurip ru ya ki restaurant ki bahe ki badon hapo ko sornong po kentup kum ga Jiva Veg Restaurant ka National Highway Dhaba ka Sardarji Dhaba ka Zen Cafe ka Flavor of Punjab Dhaba lembat kiwi ki bagi pajba ki juut bagi dukan ki lejabo bat ki deiru ki dukan bam ki bami ke jing sma iuli habaya lenti habayo bani keren berbuat kerbok malai beri secretary jong seng RBY DSO walaupun pau ya jing song benyau babun nagi dukan kimbiang ya kar kombu ki johor ki jahab ki jing bam badru ki babun ki le lengkar ya ke bam gadi bat kimbiang ru ya ki kot gisla kum ka labor license bat ka medical certificate ya ki nong shet lani ki head cook bat kiwe nagiliang ki nong ilam seng gilong bagane kan dei tang ngajing sedang banang ne sakmat ki dikot ka seng kin perlong ya ke jing jurep yang ki dukan bam bat ki dukan di jing bam nak por sakapor sya barok ki dukan hakeleng ke distrik ribhoi khnang bagi nong di nong bam ha ki dukan bam bat ki nong thit jing bam kin tip ya ke le khoj ke le suba jong ki dukan bat bakin lait nak jing pang ki babun jat ki pami haba bam ya ki jing bam ki bla sa slam ne ki bagi nong shet ki le si सुना है दिखाई दिया है मुंह क्या देखता है तुम लोग को सामान देता है दिखाओ तुम लोग साला बोलने से सुनता नहीं है तुम लोग देता लेकिन लाने पड़ेगा खाली देता कर रखिया तो काम नहीं क्या है लगाने के लिए क्या इधर निकलता और अच्छा धुलाई कपड़ा क्या ना डेली धुलाई करने पड़ेगा जो काम हो गया धुलाई करने पड़ेगा तब तो और ये लोग को इतना डर खिलाता है उसके बाद ड्रेस दिया है लोगों को पहनने का बोलता गरम है इसलिए नहीं पहना तो गरम होने से क्या होगा दिखते होगा ना कौन है मैं इनको इधर कौन है मैं इनको मन को कौन ये ऐसा तो ये नहीं गरम हो ठंडा हो लेकिन कम और तो काम मैं में इसकी मामा करना पड़ेगा मेरा अभी सुन जाएगा अभी स्कूल जाएगा नहीं स्कूल जाएगा बिना यूनिफॉर्म में जाएगा तो ठीक है क्या सिविल ड्रेस में जाएगा इसको कहाँ होगा? राजस्थान में काम नहीं होगा राजस्थान में मसला अच्छा है मसला जबले वाले नहीं आपका कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है कि नहीं वायदे का तो हाथ में नहीं भाई रहता तो नहीं है हम खाली सर्टिफिकेट तो ये पास हो गया मेडिकल फिटनेस में देने पड़ेगा अभी है मैंने 2 महीना हुआ हमको नॉलेज नहीं है कॉलेज में पता ही नहीं है बता भी नहीं यहाँ पर जो लगेगा वो मालूम ही नहीं कहाँ से लाया
रिप्लेसमेंट होता है, रिप्लेसमेंट। ये तो 6 महीना के जैसा हो गया, तो रखा है इसे, रखा है जुआ ये तो नया ये क्या है? बताओ। ये सब कितना बार इसको हम कंप्लेन दिया है, तो वो लोग बोला कि वुडलैंड से ना पूछो ना सर, ये बोलता है सब जगह में चल पूरा इसको हाँ Upai ba umtip nyurak mentane gerak sudi upai ba usul bang gini gini tanggal license nang baju urung kan हेलो, ये जो बाबा का तुमको सुबह कंप्लेंट दिया हम, तो इसमें तेल में ना डेट है ना मैन्युफैक्चरिंग डेट है, फसाई का लाइसेंस भी नहीं है, फसाई का खाली नाम लिखा हुआ है, नंबर नहीं है। तो अभी ये नेपाल का पैकेजिंग है। दो नंबर उसे एक काम कीजिए ना, ऐसे तो 2 नंबर नहीं है, आप 2 नंबर क्यों नहीं है? फसाई नंबर भी नहीं है, वो क्या लिखा है देखना। जो गलामर है ना, उससे बात कर लेता है एक बंदी जो हम लोग को सप्लाई देता है, मतलब उससे एक बार बात करके देख लेता है। क्या टेम्पररी कौन बोला उसका टेम्पररी नहीं उसका आपको 2 महीना डेढ़ में कम करा है, मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं है। ये लोग का सबका अभी मेडिकल होगा, टेस्टिंग होगा, सब कहाँ से वो बोला ही अभी तक हम तो मालूम नहीं, ऐसा बोला जाए उसका हम करवाएगा। कब करवाएगा? अभी पानी का टेस्टिंग में भेजा है, अभी नहीं सुनो हमारा बात, मेडिकल सर्टिफिकेट करना चाहिए।
Jadi kita bapak ini kita kena benar medical medical Aje. Oi. no doctor. Itu bina rupees received on SBI payment. Bikin dia jo inuk bai banata. नहीं सुनो जब कटिंग हो गया ना उसको धुलाई देगा तो नहीं धुलाई तो करना पड़ेगा पहले वो क्या क्लोज करना पड़ेगा ना नहीं अभी जाएगा ना ये अभी जाएगा अभी तो कटिंग वो करके क्या रखा क्या है कवर करना पड़ेगा Ini rusak ni je. Dia pun di benda ni je. Dalam dia kata kadang. क्या होना चाहिए? Marah gombo. Di sini pada unang syuk bala asyik tak hampu tu ada di nong syuk. Abi was dia so sengkmi lembat ki MP so Riboy district dian bangi 8 Jumat na po F-size dong po dang ta hadian bangi 4 Jumat hiru na u SP jong ka district Kejongi bangin pan jiram ta bangin le ya kan ka surprise checking na bata kini ki jingdi jimbam hapo kini ki dukan ki bodah na po area jong kanong po bat ka thong ka jingi kalong ka hadian bangi layo ya ka jing ujur ki babun na kinong kandong bat ki pajba na gadong kathan ke jengi hadin kata ngilale ya kani ka surprise checking tandang ngilale ya kani surprise checking ngilalam ba ya kitu gidukan kamtam ni ki restoran ya ka terkombu ceki ya kitu gijur kijap ngilap ba kamlong kacaka ka badai benbu ya ki bat hajuk ka por ngilap bagi bebun ki jur ba ki bu hangtu de ki bala daput lupa ya tu baput ki branda bat ya kitu ka ba citeng na kitu ka babha pade ki ot ya kitu bat ki sa shet ya tu ujur te kalong kai ka ba isanyat ba nagaliang jengi kum kaseng habang ilap habang ilit checking mentah kasi bat idandro kidukan di marbam mardi ngilap ba ya kitu jingbam ki blakot ka expired date ya kitu ro kidang di yogi pajba ki babon kinang kedong bapli habakiwan na kisnong githaw gijengki ki bapli kimtip ya banpet ya kitu ka make a date but expired date ki bapli babon kila kumtiap ya kiteki kijingbam lene kimar ki mata banagaliang gitu ki no ang di yeki te kani kalong ke jingmaham nagaliang jong keseng ke jongi in musyong klikti ban nang ni sakman iseu hajuk ke por iseu ban ai kuble ke pang ya inspector of food and security ba nagaliang jing uru ulayele hi ban leak checking ya namta ka kamram ke jing ulayele hi ban leak checking hamala ke por te hadin wala kataro namar banagaliang jengi habang iyo ya keting jur lagi pajba ilo percang berbuden lagalong ne am katum kete kejing kren jong u inspector hadin kata pada ngilam banagaliang jeng u lale ya kam te ngiseu ban ai ka jeng kublei kerpangaru i ibala yele laga jong ka kamram ban penbit penbiang na bata ka jing halang jong kadong kathan gejengi iseu ru ban ai kublei lang yo SP badan borom jengi bat ya osi inchat jong kadong pro ibala kloi ban sya ingi ban le ya kene ka express le ya kene surprise checking te nang nen sakman kene kalong gejing kepan bat hakju ka porro isngeu ban penpau ba teng ki don ki dukan ki ba wat ya ka license jengki ro kamdan wat ya ka license jengki ro kamdan henry ngilap ba ki ipenya ya ketu ka dukan ceki I kumba ketu kimburum syu ya ki darbar senang lane ya ki nong penya ki dikte ya ketu ka kam te kani ngaseu ban berpausa ki ramba senang ba soba haba ki don ki dukan hapok senang ki thau jengpi ya le ban chet ya kitu ki dukan ki berdi marbam lane kitu ki ba di ki dukan ja ba
bakin dia ketum ki kendon anjong ke senong kathau bat kemjuro bakin but perking na ketu ka license ka baki layo ti nagilang jingi nginom song lifting in le ya kini surprise visit hamal lagi dong ki tanjong ka temri bojingi khnang ba ka temri bojingi hi kanom ja burom namar ba ngi ko mamne habang ilam ting kini ki barjala lang ingla na bonong ki bubun ki barjala ki babat ki kum ki kam abang ingi kendo ki kren bahe ki kren kum bakitip maki ki kamtip ba maki ban ingi ki try muluk try jaka mar kum juro ila peleng ba ki kot ki slajeng ki kimbiang ladang ini kren ya kata lei kum ki head cook ki jongki bat ki tu chef ki jongki hamal laga bang ilek ngilap ba kim dan ka medical certificate kim dan ka medical certificate fitness certificate lamar jaba untuk head cook ujungki ki bobon kitu kita bawan nomor jelas sudah teng ki banang point ang cibanai arpanai ki bladan arsnam henry tang medical certificate ciki kimdan te kajing ma ke bakrau ko long ba ada jaba begitu ki cook ki jungki ki dan kajing pang claim ke medical certificate ni nomla ban cinya la udan nom dan pang ang mangitip ba haka pertai ba mentang itip kajing sa priang step jong ki jempang ki bahar kom te ngimla bente buku het ko yele se uladon ke jempang ka bakum nang ngimla bente te yele se begitu ke jempang ju ulah perspread lang ya bro kita ki bom dei hok ban yo te i kumba kan ni kalau ulah kila penkeng ya ka kendon juga website license dan nagiliang jengi nginang sali kendo ya website inspector bar kena bangin ikan kam ya na batakan ka kam bat kumjuru ya gitu kidukan ki bangilam menne ba kikot kisla jengki kimbiang nagaliang gejungi disebut ke komplain hakmat jongka website inspector te tangkitahi nagaliang jengi nginum chong klifti bak nginum aili hiru bakum kini jingja baking wanja gadong ka tang gejungi nomor gede ga borom gejungi tang nang kadau jongki ka penja borom pat jengi tenginom island iki bakin ja kum gini ban gini ya checking ladang hilam nang de cepat yingkal ngebait kata de kerwa nagaliang joga sang gejungi Rainbow of Sound Music Academy kepada Maubri Ripoy District kepada pelong shisi yang shisi yang halite Flower Higher Secondary School Maubri akot kawes ng pahaban a admission ye pi baro ki knaret pat ki balarong baro ki bakwa bunyo ejina jing tep shipang music but theory but practical hakani music school pinsayo shibor ki jing kai paper kum ka keyboard guitar onyx solfa khasi traditional instruments Indian classical vocal drum but violin kani music school ki pelong ro street performance per ki music concert amal laus nam kum kadak man ailar ki khna ki bapuli kani music school ni simpan tah kiran san ban peni kisap ki pong di bagidan ipadiang sumpai pi baro ki bakloi berman pulih agani music school ban tep kambanya sumpaban phone lagi number publish buat